latsa-dranomaso eo am-pitantarana ny zava-manjo azy ataon'ny ray aman-dreny niteraka azy ity reny mpianakaviana monina eto amin'ny fokotany an-tany malandy ity izy zay voateraka roa herinandro lasa izay ankoatr'izay mo niaran'ny fisolokiny ireo ray aman-dreny ihany koa ny tenany zavatra mandona ka zany za zany vidiny tany ty taloha de fa be amizay nanamboatra trano za de ray aman-dreny ko mipetraka ato ambadika de rehefa efa be amizay reo efa zany misy fotoana zany za amizay fa hipetraka eto de karakara tatasy tany ty fanao reconnaissance de lazain'zareo navidy de rehefa tonga ty zany nakakadasa anjefan'le tany iny de to izy fa navidina opposition papanay de fa be amizay rehefa lasaka dasa reny nibelandreo taty za naiky amvolondreo za amin'ny bevoka de hoe volonay anao izy fa tenendreo to atao misy mapany kibony io fa io foana apetrahany vazaha io aminazy de rehefa be amizay efa lasaka tenendreo raha miseko hoe zanaka anao io anaty kibony io teneny papako hoe io makory lasany io tany fa anao miaraka amin'io izy zanaka anaty kibony io tsy zanaka anao nafagnanitra io izy mbola hiteraka koa de zany naiky amvolondreo de zany niandry polisy rehefa niandry polisy troisième arrondissement de nakandreo teo de tonga amizay zany reo ndeha tamin'ny polisy tany de nereo niteny reo hoe zay hoy izy daviny sorondreo fa zay tany fa navidiny fa zay daviny sorony ao natao amizay enquête de nabokandreo carte de vente iny hoe izy zokiko iny mividy zaho zokiko iny mividy tany taminaka nangalarindreo soniko fokotany adjoint fokotany iny koa nangalarindreo fa fokotany teny hoe zaho izy tsy nanao tampon io izy teny adjoint fokotany de aveo koa le anadamy mamany nanao vavolombelany iny namendreo 50 000 reo sy zanaka anadany nasiandreo nanao soniany iny de aveo amizay le izy tsisy original fa iny copie-ndreo le sonisy le ina moa le fokotany le tampon fokotany adjoint fokotany de efa natao enquête de le police tany teny hoe ao izy teny police reny fa sao de misy problème fa ray aman-drenao ty mpandana aloha alaminao fokotany fa grave be ty tonga tany amizay le izy de hatramizao tsy hitako le valy fa le menace de mort naiky namangondro anaka le niverandreo taty sy le zaka reny fa nandeha tribunal mitelona tsona reo tsy ary tonga tribunal ny farana zany tamin'ny le première teo iny reo tsy ary tonga mihitsy de zaho izy de isanandro zay divandreo foana atiny saka hitany amin'ny lalana azy zay ataony makorely mitsofokaty izy makorely isanandro zanako mitomany amin'ny alina ataony mitomany izy zanaka alika saka mitomany zanako ataondreo an'izany foana da mandalo isanandro reo milahady aminaka foana isanandro zay divandreo foana nefa za voateraka zay taloha tsisy disa misy fa tena natestandreo zany le zany namboatrany ty trano ty de nisy compte tsy milamina ty trano ty tokony étage compte tsy milamina de nasolo taminazy zany lefa le responsable an'ity trano ty de ambeko any anadako zay de teo amizay izy lasa nahevitsatsy hoe zay ngamba natonga anazy nanao any hoe nasehana hafa nanao any zavatsy io fa tsy haiko za teto foana fa za zany nanambady hafa teto fa zay tsy mipetraka teto mipetraka ambany vohitra mipetraka tany amin'ny manerana tany zay mamboly zay sy le exako mividy an'ity tany ty fa zay fa nisaraka de za amizay rehefa près na zany nahazo vady ty amizay de zay namboatra an'ity trano fa hipetraka eto aty tiana raha miseko ty zany ty anaty ala ty de ty de namboatra trano teto zay de tsy tiany zareo fa amizay zany raha mipetraka eto fa zay tadireo koa zany tena marina taloha za zany mba misy hoe za tsy mipetraka eto de zanako mipetraka amindreo de manampy andreo zao zany za fa tsy manampy andreo tsony tsisy hoe za fa tsisy vola hoe anampiko andreo za mamine fa tsy de mame ohatrany taloha ty de lasa eo amizay zany zany aby problème miaraka amindreo ampelatana ny mpitandro ny filaminana moa ny raha amin'izao fotoana zao ary feo anivo ny fitsarana ihany koa andrasana araka zany ny didy zay avoaka ny tompona andraikitra mahefa mikasika ity raharaha ity